Kacing duk kamla ban kangla ini ban penurlong ini kacing Fox News kacing. Abraham Lincoln presiden bakat reu jung ke Amerika hap ya ida ke bon kilometer man kasi ban lek ban kot na ki parlok jung ban police school. Namar baban kacing duk yok lat ban tit kot. Henry kata kacing duk kamla ban kangla di ban long way na ki presiden bak paunam ke Amerika. Ka history jung kalong ka way na ki history basyat penon kam ki babon ki school. Namar ka Ayman Sim ki babon. Prime Minister Narendra Modi udai kena nong terwasya agaway na ka station rel aku jerat uhap yarap igi kimigi pa namar beban ka cingduk mereka katakan semla khangla di uban long Prime Minister Chungkari India bat bon kiway ru ki riu kraw larangin pule ki babon na ki riu kraw ki wan na ki long ying ki batuk namar kata ka cingduk kamla ban khangla ini ban penurlong ni cing Fox News ni tang larang idon ka cing shlo ban treshitom bat minot share ke video jungi lar pisngot na subscribe ke channel ke jungi lar pisngot ni follow ro ini po Facebook nam dai jing tip bakamnya kata 10 minit yang saya kendo pala syai agawai pat ke video ko